Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke le formula bekade sithole kwivideo yethu ebingemuva. Kade sizama ukukhombisa ukuthi nangempela iHeron's formula iyasebenza. Sihambile nesibalo sethu ekade sisithathe sisebenza ngaso, sahamba saze safinyelela khona la okusizile ukuthi uma sesikanjena ke manje sikwazile ukuthi sithathe lokhu sikufake kuphi kwiHeron's formula. Kuthe sekunjalo kwamnandi ngempela. Asibona ukuthi nalana sangakwazi yini ukuthi siqhubeke sizama ukukhombisa ukuthi iHeron's formula nangempela iyasebenza ukuthi nangempela iyiqiniso. Asibone so hlambisa sithi iangle yethu SGRT athi sithi ukuthatha lokhu nje kuba kunjalo sikunamathele thisele ngifuna ukufaka khona la. Uma ngikufakile khona lapho sithi c squared enzansi sithi over 4 basiba no a squared minus ezansi njengoba ubonile ukuthi sikuthathe nje bakunjalo c squared plus a squared minus b squared ezansi sibe no 2 sisivale ngani ngo squared. Uma sesithanda ke sesingagoqa ngale sithi okay kuhle ke uSG RT wethu singathi equal to c squared a squared over 4 minus c squared over 4 sivula isikhala la sa c squared futhi plus a squared minus 4 njengoba kunjalo ezansi besikade sinobani 2c so fake usungu 4c ngobani siwudoubleishile okusho ukuthi siwuphindile noma siwugoqele sawuphinda kabili. Sithola ukuthi khona usekususanayo okusisiza kakhulu ngoba kwenza ukuthi isibalo sithi sinciphe. Siqhubeke sino 4 squared osisalele ngezansi asehlela sesothi ke uSG R wethu RT wethu asu SQ R wethu RT sesigoqa uthini CA over 2 sehle ono squared kupho kunye okuhlayo sibe no x sibe no c squared plus a squared minus b squared lokade sikunako vele ezansi sesinobani sesino 4 ekubeni no 4 wethu sithini x squared minus y squared plus 4 usho ukuthi sino x squared minus y squared equal x plus y x minus y njengesibalo nje noma ngendlela manje seyisibalo esisijwayele kakhulu kusenza. Sidlulele sibe no CA plus CA over 2 sibe no c squared a squared no b squared enzansi sibe no 4 okusipha uCA over 2 singathi kugoqa noma sikuhlanganisa kanjani lokho kuseceleni minus c squared minus a squared plus b squared kuthi senze konke ukuthi hayi nanokuthi konke kodwa uc wethu uguquke beno a nakanjalo b wasiguquka waba upositive divided by 4. Uyabona ukuthi isibalo sethu siloke sande noma siloke siqaqeka kuzosisiza kakhulu kodwa ukuthi phela ukuthi siqaqeke ngobani sithola la sithola sofia la sesinjani sehlanganisekile khona. Siqhubeke sizithi sesiyaguqula nala sesino 2 ukusho ukuthi ku4 ngala sekungasebenzisani into yodwa ngoba niseku divided by 4 bobabili asibone la ukuthi suthini SQRT sino 2CA over 4 nangale sino over 4
okusho ukuthini singaba c squared plus 2ca plus a squared minus b squared over konke lokho u4 owodwa ngoba yini ngoba o4 wethu baya sino 4 indawo zombili futhi sisebenza ngani ngoplus ukusho ukuthi kuyasivumela ukuthi konke kube vene enzansi intweni eyodwa nala over 4 konke sokuthola okusiphani b squared sithi plus noma minus sivule igwegwe lethu sithi c squared minus 2ca plus a squared sivale siqhubeke b squared minus c squared minus 2ca plus a squared ezansi konke 4 uyabona ukuthi khona ukuhamba icishe kufane sizamile ukuqoqa ngapha lokho ngikusekelayo nangale ngehle sqrt wethu sengino ca mo c plus a over 4 squared c plus a squared minus b squared over 4 squared ngapha ngizoba no b squared nakhona ca minus a squared enzansi over 4 uyabona ukuthi sisondelephi ukuthi sekuthanda ukugoqana konke noma sekuthanda ukuthi kuyahlebana ngapha sino c plus a ngale sino c minus a konke kusenzansi kwa 4 sibe no minus b squared lana sino b minus ukukhona egwegweni okusho ukuthini asehlise sibhalele ngala ukuze sithi ukonga isikhala sino sqrt sizathi c plus a plus b yabona ukuthi sesondele ekufanele nani no x bethu abalapha phezulu engibadwebele sibe no c plus a minus b ezansi konke kungubani kungu4 sesihlanganise konke okukhona kumagwegwe sakuhlukanisa kahle ukuthi kube namagwegwe amabili nakulele lesibili igwegwe lithi kuzomela sizame ukubona ukuthi okunjengaloko kuyaphuma na ukuthi isibalo sethu siqondise njengendlela esijwayele ngayo so x plus y njengokuthi mhlawumbe uthi 2 plus 3 kolinye igwegwe uthi 2 minus 3 yabo ungehlisa ngokuthi noma usugoqa konke ndawonye ungasho ukuthi c minus phakathi egwegweni b minus phakathi egwegweni c minus a sibelele isikhala ke manje kodwa khuleka siyafika amaduze ekukhombiseni ukuthi nangempela iHeron's formula iyasebenza sesigabeka o22 ngale ngoba u4 phela wenza wakhiwa ubani u2 wababili uma uba times sqrt sibe kanjani a plus b plus c sekela naloko sokusebenzisa noma siyagoqa simisa kanjani ngakho sigoqa kanje sithi a plus b plus c minus 2b yabona ukuthi u-a no c wami ngudedelephi noma nguhlukanisa kanjani sifake la a plus b plus c minus 2b sekele kahle kodwa nangapha 2 no 2 abazimele base siyaqhubeka noma sidlulele sithi a plus b plus c sibe no 2a
O minus 2a dlulele. Uyabona ukuthi iyapi noma siyapi isibalo sethu. Sibone leli igwegwe lethu lokugcina ukuthi lona lizosikhiphelani. Ngilifakele ngala seno a plus b plus c wakhona nakhona sibe no 2c. Ngezansi sino 2 bakhona na sivale. Uyabona ukuthi sesikwazile ukuthi sisuke endaweni egoqene sanwebe isibalo sethu sasiqaqa sasiveza konke okukhona kwaso ukuba khona kwaso saphinde sasonga manje sesizama ukusonga kangconywana futhi ke manje nangendlela esesifinyelelisa ekuphethelweni phela ukuthi sizama ukwenzani lokhu ngabu s nakhona nala s sisebenza manje iformula yayo ke noma yakhe uHeron ethi iformula khumbula ngithi ngesonke isikhathi ithi s equal a plus b plus c divided by 2 ngakho kumele sazi ukuthi u-a b u-c umele bani divided by 2 ukuze sitholeni i-area base sihamba siyovula indaba ye square root eside kakhulu yasibona esithi square root sethu phakathi kumele sibe no s ngase asithi simele sibe no s minus b siphinde sibe no s minus a akunankinga kakhulu ukuthi ukuhlanganise uthe u-a b c qala noma uthe c b a akunani kodwa konke bakungenile enzansi sehle sihlanganise inamba zakhona. Uyabona ukuthi kuba intelula kanjani sihambe saze safinyelela khona emuva kuyona iformula yethu yeHeron.